caminda de cruz vivo. Tawa ta tempo nang difícil, e pueblo tawa ta hopi cansa de turcos que recién pasa. Jesús de Nazaret a ser arrestado y siguiendo a tradición nan ahibe delante de consejero de Ebiona, el cual nanta acusa a Jesús de hopicos con nota verdad. Pero dor kunang no pora condenar Jesús na morto, nang amara Jesús y libena Poncio Pilato, kuta e gobernador de Judea. Stashi 1. Pilato ta condena Jesús na morto. Jesús de Nazaret a ser presentado delante de gobernador de Judea, Poncio Pilato, que tem autoridade para juzgar a vida de persona. Dito na ako sa Hamaraki. Si Lola, si Malo, no hace si Pao. Pilato tawatasa que não porá assinada para o homem aqui, assina a tradição tawatata. Pilato a pensa de laga de prisioneiro ng los, teniendo esperanza que o pueblo lo pide para liberar Jesús. Queremos sacar milagro na libertad. Jesús a Barabás. Barabás! 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 Sacar mi hasi que su te ama Cristo. Crucifique! 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 ¿Qué clase malo? Crucifique! 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 Solo responder para su sangre inocente. A mí te lava mi mano. Tu sangre cae ribanos yunan. E ora Pilato alaga Barabás en libertad y la manda suta Jesús y la entrega a Jesús na e verdugo ng kulubay crucifique. E soldat nang ahiba Jesús na e patio de palais y na akita supaya y nang abiste Jesús mantel binha. E soldat nang ahasi church de Jesús y avisa: Viva el rey de judío nang! Stashi 2. Jesús tatuma su cruz. Después que nang a church de Jesús, el soldado nang aduna Jesús cruz pa e carga. Jesús a carga e cruz, a salir rumbo pa e pueblo, pa llegar na el lugar que nang tayama lugar de Calvario. Stashi 3. Jesús takay pa promebiyaha bao di cruz. Gana! Onta reputa! Gana! Onta reputa! Lanta! 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 Stashi 4. Jesús tatopa com sua mama. Entra pro USA? Gana! Ela foi já aqui, mãe. Gana! Cana! Gana! Stashi 5. Simón de Sirene te ayuda a Jesús carga e cruz. Mientras Jesús estaba atacando a Turcansan, estaba atingindo en multitud hombre, tal Simón de Sirene, de cual nada obligué de carga e cruz para Jesús. ¿No llamaba? Simón. ¿Me ayuda a Jesús cargar? No. ¿Te va a ayudar a Jesús? Stashi 6. Verônica te seca cara de Jesús. Mujer que te llama Verônica, la haya duele de Jesús, ora la wax su cara, turna sangre y la llega cerca pa por seca su cara. Ela já aqui, mãe. Lagué, no es tiempo. Stashi 7. Jesús te cae pa de 2 viaja bao de cruz. Lanta! Lanta! Onta na ibuta? Stashi 8. Jesús te consola e mujer nang kutayora. Dengan multitud tawating algún gente mujer kutawaki ko nang tawatahasi ko Jesús e a kumisa yora sin fin. Yunan de Jerusalém. Não ora para mim. Ora para bolso e bolso Yunan. Ana! Stashi 9. Jesús te cae pa de 3 viaja bao de cruz. Ana! Lanta! Lanta! Stashi 10.
Nang takita Jesus supaya for de su culpa. Na llegada del lugar de crucificación, nang akita tur Jesus supaya ia tirador ia rifa e payanan. Stashi Jesus tawardo clava na cruz. Junto com Jesus nang abay crucificar dos ladrão. E soldado nang aclava Jesus na cruz e a pone arriba sua cabeça borte kutabisa. E saki ta é rei de Ehudiu nang. Ako aqui etapa de 13 ilan teba? Vamos por a cruz, nos está queremos. Salvo com Hemes, salvo com começo. He said, nós vamos poner em ai vinagre e dunim. Stashi Jesus ta muri na cruz. Hasta e malhechor nang a ser crucificar junto com Jesus a cerca de Je. Líbranos y libera comer. La que no hace nada malo, a no se hace malo. Jesús, corre arriba a mí cuando voy al cielo. Palavra, agora tem cielo cerca a mim. Tá cumpri. Stashi Jesus nang tabaha Jesus for de cruz. Stashi Jesus nang tadera Jesus. Na cielo, tu nombre sea santificado, langkah mo reino, bininalos, o voluntad sea así, la terra nos away, nos